age en kainet nebo Jeiso, ilosunot Jeiso. Abaibai en betutab raini amwochi kongoi Jehova nekokoribech ak kondoisewech kong'eten kebesien wikini konye akoi betutab raini nekakokonech inendet kora chomchinet sobit keityin en oret nebo muswoknotet. Nenatachin en tugul ole imiten ak atestai amwaun kongoi amun tesetai isubi kora programini akot kemiten en oret nebo muswoknotet. Ngotestai Jehova koberurin yemai isubi akot en betutab raini. So yekibendi kinome tuyet kikurenon Mrs. Chirchir ak kaniset nomi kitugul kibagenge ko Agc Keongo. Namache atachin sobit ketestai kotar kitwoisi ak koberure Jehova kibagenge. Kibendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koit 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesaw. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil, neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova. Kongoi Jehova amun betutab raini, kongoi amun kaikonech kora Jehova nenyon konunotiot nebo sobet. Kiptayat en kainet nebo Jeiso koiribe kora en wikit komugul, koiberurech ot Jehova en boisionik cheterter. Nekimoe kemwa kongoi Jehova nenyon amun koikonech ot ng'omnotet, ikonech kora kakuyet ot en tuguk tugul kiptayandenyon chekokyoe, ak ikonech kora laitoriat ot kimnotet sobit keityi ot boisionik cheterter. Baba en kainet nebo Jeiso kongoi amun imi kobotech ot Jehova nenyon nekitesetai en tuyet nebo betutab raini en oret nebo muswoknotet. Nanonyo taing'ung Jehova en kaming'inetabgei ak asom ale Jehova nenyon sobit kora iwe kobotech kwandanyon. Nesire kora laitoriat ityo ot kora Jehova nenyon ichek kesube ot programini Kiptaya ityin magutikab mugulelwekwak ak ichek. Kongoi Jehova nenyon amun ityini kora laitoriat ot en ole miten en tugul ole mi Kiptaya. Baba en kainet nebo Jeiso nanasomin kora laitoriat ale sobit kotawalan akot tamirmiriet netilil ngonyo kwenunyon akotep kobotech Kiptaya. Testai inetech Jehova nenyon. Testai kora laitoriat ilititech ot en atkai tugul Kiptaya. Yemakot keipchini siru tuguk chetililen kobit kora laitoriat kobunchi torornatet amun icherech en atkai tugul ak ketesetai keekitu en ng'olyondeng'ung. Ara laitoriat Jehova nebo rirenet yekitesetai ot Jehova nenyon en programini koiwe kobotech kwandanyon. Ki age tugul nekyoe Jehova nenyon ko ngoak makeng'ung Jehova nesobe kokeny amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben eutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tunyone kokeny, korwokyi chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, nengonega berurenyi, kilasun kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Kongoi mising, boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo saet, keibe magutik chekitinye tugul koba taitab Jehova, ako kotomo kebendi kenyoru tiendo namba 80 en kitabusiek chekilosunen Jehova nemwoe kole aote Jeiso Kristo, ak yeibata kenyoru saet kondoisewech Daisy. Jeiso Kristo neking'et Jehova, akongen ale sobe amumi orinyun, akere boisienyin akose kutinyin, akeyotinye nyalil kokoikoyon. Iman, iman, sobe Jeiso kora, indoiwech emet akemokisubi inendet. Iman, iman, kikone yetunet, ekingengele sobera amumi orinyon.
indoiwete metage monisubi inendet. Iman, iman, kigone yetune, egingengele sabera amumi yorinyo. Jesu Kristo opekche moiman, omotin haleluya inendet yetine, yemongu biik chechenge kosiche toretet, momine tinyerirke kosir ine. Iman, iman, sobe Jesu kora, indoiwete metage monisur inendet. Iman, iman, igone yetune, egingengele sabera amumi yorinyo. Jesu kora, indoiwete metage monisur inendet. Iman, iman, kigone yetune, egingengele sabera amumi yorinyo. Iman, iman, sobe Jesu kora, indoiwete metage monisur inendet. Iman, iman, kigone yetune, egingengele sabera amumi yorinyo. Nangewech kongoi en tiendo nekakenyoru ongesao. Jehova kwanda werit ak tamirmiriet netilil, nangebwanda ng'ung en saisiek cheu chu. Nangewech kongoi en ripset ak chomyet nenoton nekairibech Kiptaiyat. Kong'eten Jehova kangeng'et bakai nguni kiwekun kongoi. Jehova nesobe koigeny, nangesaa kora kesom nyoetab kat en lelutik chekakelel. Ingen chekakemwa chekakibwat chemanamgei ak taing'ung Kiptaiyat. Ko kakisaa kele sinyoiwech kat singesosoani Kiptaiyat koit kabarak kipsengwet. Jehova nasa en betutab raini asochi biik choton chemiondos, chemi korikwak ak chemi sipitalisiek Kiptaiyat. Ko kasochi icheket ale sikochi noton kasobet Kiptaiyat. Sikochi kerichek chechoton chebo kasobet Jehova. Nasochi kora kanetikab sukul koboto lagokab sukul Jehova. Sikochi icheket ng'omnotet Kiptaiyat akobit iter ichek en miondo nemi Jehova nesobe, nekingen kele koiterter tugul Jehova nesobe koigeny. Ara Kiptaiyat sindoisechi loochu koboto kanetikwak, yemoe koneti Kiptaiyat ko sikimit icheket Kiptaiyat, ak ikochi kora kalyet icheket yemoe kotesetai Jehova nesobe. Ara Kiptaiyat mautien kora kanisosiekyok en yetesentai Kiptaiyat ko sikobit irib ichek Kiptaiyat ak iter en mioniton Kiptaiyat nesobe koigeny. Kiptaiyat chemoe kesoe Kiptaiyat nesobe, itai saani tugul koit kabarak kipsengwet Jehova, amun kilosun ak kitororin Kiptaiyat atkai tugul. Jehova kingen kele motemenenin kiy Jehova nesobe koigeny. Ara Kiptaiyat nesobe koigeny program alak tugul chekiyoe en kanisa ko sikobit itestai itebi kobotech Kiptaiyat nesobe koigeny, amun yekiyotyin Kiptaiyat nesobe koigeny kingen kele ikose ng'alechuton tugul Jehova nesobe koigeny. Jehova meutyenech Kiptaiyat nesobe koigeny. Yemoe kesome somutikyok tugul Jehova nesobe koigeny ko sikobit kitororin ak ilosun Jehova nesobe koigeny, sikobit yeku Ebeneza nebo kit age tugul nekiyoe Jehova nesobe koigeny, sikobit iribotech Kiptaiyat nesobe koigeny, ak sikobit kora indoisewech Kiptaiyat. Mautyen kora missionaries ak bishops ak chitugul Jehova nesobe koigeny amdoik cheibe ng'olyondeng'ung, sikobit kora indoisechi ak ituch kora en korotikuk chetililen. Kingen kele mochome kipyaitu en setani Kiptaiyat keib ng'olyondeng'ung, lakini kikiterter Jehova ak kingen kele kikoterter Jeiso en kimurtoyot Kiptaiyat. Nekakisaa Kiptaiyat kele sindoisewech ak iyai chekikwong'en en tainyon. Jehova mautyen kora biik chechoton chekikowek let Jehova nesobe koigeny, sikobit indoisechi ichek ak ikochi kora kachiket en mugulelwekwak, sikonai kole Kiptaiyat kobwa taing'ung kootin
amun kobo maana Kiptayat nesabekoige. Nangasa Kiptayat ale sindoisech ichek ak ikochi kora kachiket Jehova nesabekoige. Yemoe komi en betutab otisiet Kiptayat nesabe, komat kosich kalyet en yemi kobaten kityo kobwa kaniseng'ung netilil Jehova nesabekoige. Sikobit kitororin ak ilosun Jehova nesabekoige. Kiweche kongoi Kiptayat nesabekoige amun koisuldewe kiba kenyinitok Jehova nesabekoige. Nekisoe kele sitendoisewech ak iborwech kora tuguk chekikwong'en Jehova. Ak iyat oret Kiptayat en yemomi oret Kiptayat nesabekoige. Kingen kele mi chekibet chamanikwak Kiptayat nesabekoige. Nekasochi icheket ale sikaikai ichek Kiptayat ak ikochi kora kimnatet Jehova nesabekoige ak ikochi kora kamong'unet Jehova nemonetyin kiy. Tuguk tugul Kiptayat ko konde taing'ung en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyagak en ng'wony mageng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi usit, ako sorwech en neya, amun neung kounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koigeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekokeib nebo saet, ngoberurech Jehova ak kwaiwech nemie kotestai koityi magutikab mugulelwekyok. So boroindo nekibendi en nguni ko nokochini lagokab Sunday school kobit kolos Jehova ak koten tiendo netindo ak komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu ng'omnotet, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Kotimache ng'omnotet, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu kaberuret, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Kotimache kaberuret, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominende sikokoni magariot kitaendenyon, magariot nebo magaret. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Agc Keongo. Shall memorize from the book of Matthew chapter 5 verse 8 says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Agc Keongo, and I will memorize verse from the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 8 and say, "The end of anything is better than its beginning."
patience is better than its bride. Praise God. Praise God again. My name is Faith Ebet. I want to share a memory verse from the book of Tienwogikab Kolosinet kurgat 26 ak koitet 2 komwoe kole isiachane Jehova ak ityaman itilil kabwatutikyu ak muguleldonyu. Proverbs chapter 16 verses 7 it says, if you please God, you can make your enemies into friends. Kongoi missing lagokab Sunday school kaoi boroindo olosu Jehova en kebeberta nekautien ak kauma kora ng'alekab metit kotestai kobirurok Jehova ak kotestai koiwong nemie. So boroindo nekibendi en nguni keibe ko boroindo nebo sirutik chetililen nekimoe kemwa kongoi amun kotestai Jehova kong'ololwech ak kotech sirutik chetililen en atkai tugul yemoe kishoche. So kekibendi kebeberatet bo sirutik chetililen ko kotomo kebendi kenyoru tiendo 81 en tienwogikyok chekilosunen Jehova nemwoe kole okasokwek logoiwechu ak yeibata kenyoru sirutik chetililen. Okasokwek logoiwechu akwek biik tugul chemi ng'wony. Nyone Jesu bandab oik, nyone komute kebe gaa. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan sikebe tuwai. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan nyosiberuron. Nego atkinye erire nenyine bogen agotunyo nego barchin laitornate nying'onyuni. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan sikebe tuwan. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan nyosiberuron. Tugul chemoyoni Jesu konyoru betutab nerek amun kirwokyichon tugul akebele kou suswek. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan sikebe tuwan. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan nyosiberuron. Mitela no anende embetu na tambonere tosa chaba tembetu non yetungi gute iriage. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan sikebe tuwan. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan nyosiberuron. Kristo amache awendo engayan enenyitat kot riboton akikimiton agoi iwege ng'onyuni. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan sikebe tuwan. Kiptayan aman eunyu Jesu, Kiptayan nyosiberuron.
Kiptayan amane unyo Jesu Kiptayan sikebe tuan Kiptayan amane unyo Jesu Kiptayan yosiberuran Kiptayan amane unyo Jesu Kiptayan sikebe tuan Kiptayan amane unyo Jesu Kiptayan yosiberuran. Kana mwaji kongo Jehova kora nebo mu kakonech boroindo nekararan nebo otisiet amache amwongu konye nekaitestai tebi kobotech kong'ete kangokaketou eng tienwogik saet ak kalosunoik chebo lagokab Sunday school akoi kakeitu. Kotomo ketestai kokan kebe taitab Jehova eng saet ongesau. Kanamwa kongoi neo Jehova amu boroindo nekararan nemie mising Jehova nechamat eng taing'ung, boroindo nekinyoru amitwogik chebo sobon ne noto ko ng'oliot netoreti sobonwekyok ak tamirmirikyok koek chekimen eng taing'ung. Sochi ichek tugul Jehova cheipchinin ng'oliondoni ale iberur ak iyochi nemie sikobit Jehova koek biik chechobotin kondi bounoteng'ung. Mukasayoni eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Betutab raini ng'oliot nekitonone ko nemwoe kole kebendat koboto Jehova anan eng kutit nebo Kingeresa komwoe kole walking with God. Kebendat ak Jehova. Ne kinyoru sirutik choto tililen kenyorchini kitabutab Taunet kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 18. Taunet kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 18 kesomanoti agoi 24. Taunet kurgen 5 kaitenyi ko 18 kesomanoti agoi 24. Kitar Jared kenyisiek 182 kosich Enoch. Akitar Enoch kenyisiek 800 yekingokakosich akitar Jared kenyisiek 800 yekingokakosich Enoch akisich werik ak tibik. Ak betusiek tugul chebo Jared ko ki kenyisiek 962 sikomee. Kitar Enoch kenyisiek 65 kosich Metusela. Akibendat Enoch ak Kamuktaindet eng kenyisiek 300 yekingokakosich Metusela akisich werik ak tibik. Ak betusiek tugul chebo Enoch ko ki kenyisiek 385. Akibendat Enoch ak Kamuktaindet akimatakotok amu kiimut Kamuktaindet. Chu ko sirutik chekororonen chekakinyorchi kurget nebo 5 eng Taunet. Kotakemi taunetab banda nekoi mising nebo ibinwek chekakotoige eng sobetab biik. Ko mwae siret kole Enoch ni ko ki chito nebo 7 koboch Adam. Nekanyor boroindo inendet ko bendat ak Jehova eng kenyisiek chechang. Sobetab Enoch ko agenge eng sobetab biik chekimuchi kekusyi kong. Ko kait Enoch eng kenyisiek chekatakosobein Adam amu kanyor Enoch Adam kotakosobe eng betusiekchi. Noni ale king'alal akitya kotebe ole kiu kabungutab Eden, ole kiu sobet nekimite taitab Jehova. Akitya konam kobaibain mising Enoch akonam kocheng Enoch taitab Jehova. Ing kwenetab sirutik kakisoman komi tuguk aeng'u cheamache inde kamanutiet. Chito nekikure Jared ko kasob kenyisiek 100. Chito nekanye kosiche Enoch ko kasob kenyisiek 100. Nganda kasob nusu chebo choto Enoch ko katoku kimi mieindab Jehova ing kwenetab kenyisiek choto chekameng'isie bichu eng emet. Amu kwandab Enoch ko kasich boroindo kosob kenyisiek chechang. Kou noto akine werit nekasiche Enoch nekikure Metusela ko kasob kenyisiek chekimwoe kele mami chi age nekisob chete choto 969 kenyisiek cheloen mising. Nengilen iker bichu ko biik chekimi kiy nekibo kamanut nekimi orinywa mising. Ngoliot age nemi yo kotom kewekyigei chekibendi kekere
ko Enok ko bomoritan anan koitab Noah. Inganda makonyor Noah anan makikat nebo Noah, amu kwandab Noah kekure Lamek, ko kwandab Lamek ko Metusela, ko kwandab Metusela ko Enok. So kimwoe kele makikat anan akui nekibo Noah ko Enok. Inganda nyumnyum manyor boroindo Noah kotuiyo ak Enok, lakini kosich boroindo Metusela bomoritab Noah anan akuitab Noah kong'ololsechi tuguk chekimwochi akoker eng kwandanyi Enok. So ng'olyo nekitonone betutab raini kono kamwa ale kebendat ak Jehova. Kamwa siret kole kingokakotar kenyisiek 65 kosiche werit nekikure Metusela, kotoi banda nebo sobet kobendat ak Jehova Enok kenyisiek 300 chekibendat ak Jehova. Kenyisiek 300 ani ale kenyisiek chechang mising ne ndailen iker ko ichek chekisoptosi eng emet nebo inguni ko yo kakikilgei kekimekitu kokone kimnotet Jehova kesobe kenyisiek 100 akoi. Ne akose taichikil mising sikobit komachilelen ng'olyondoni amuin kotok komukokse kebendat ak Jehova eng kasarta nekoi. Kotok komukokse kebendat ak Jehova amakilel. Amu kale kibendat ak Jehova kot koit kimut chichoto kosobe kwo kipsengwet. Ni kotok kole akabendat biik ak chito ak Jehova eng sobet nebo emoni kosiche boroindo Jehova kochopchi sobet nebo oeng. Ni ko agenge eng biik chekimwoe kele kiba kipsengwet eng taunet. Ko sikobit koba kipsengwet ko amu kaibaibait Jehova, kacham ng'olyot nakamwa komie kole eng 24 ak kibendot yenoko kamuktoindet ak kimatokotok amu kikimut inendet. Kibendoti ak kamuktoindet. Mamang'u ale kicham konyone Jehova sikobit kobendat tuwai kila betut, kangora ngoeche kobendoti tuwai, lakini eng sobenyi ak bandanyi tugul nekitinye ko kibendat ak Jehova eng kasarta nebo kenyisiek 300 amameto Jehova. Kanatebenen tebut ale eng kenyisiekuk chekoisop eng emoni cheteche itinye ko tos agenge ako chotok itinye ko kobendat ak Jehova? Tos kila kenyit kila betut komi Jehova obendoti tuwai anan mi chekokobutyo eng kwenet chemabendat ak Jehova? Amu kotok kole nyumnyum kobendat chito ak Jehova, ako yakabendat ak Jehova koboiboiti Jehova inendet. Kakobendat anyun Enok ak Jehova kot koit kimut inendet kwa kipsengwet amu kaibaibait Jehova. Mi chito age nekabendat ak Jehova ako kotok akine bandanyi nebo tai akotok borotenyi. Borotet nekanyor Enok kangobendat ak Jehova ko kakimut kwa kipsengwet, matebi eng emoni. Chito nekabendat kora ak Jehova nebo oeng kekure Noah. Kurget nebo lo eng taunet kaitenyi ko 9. Kurget nebo lo eng taunet kaitenyi ko 9. Chu ko ortinwekab Noah. Ki chito nebo imanda Noah, kikesunot kei eng ibendanyi. Kibendoti Noah ak kamuktoindet. Kacham ole kakisirta ng'alechotok amu ngisoman eng nebo kalenjin ko ng'olyot nekakiboisie kangemwoe bonwekab Enok kakiboisie kora eng bonwekab Noah. Ko kamwaun komye ale Noah ko makikat nebo Enok. Ko nakamwa siret komye kole kibendoti Noah ak kamuktoindet. Makimut Noah kwa kipsengwet amuin, ndai kakimut Noah kwa kipsengwet ko kimatotokomi benda nebo inguni. Amu kitakimuti Noah kwa kipsengwet akitya kebar biik chekimi ng'ondet amu kimatokomi chi nebo imanda kobate Noah inegei. So ko makimut Noah inendet kwa kipsengwet amu kayai kebokokyi emet Noah nemakomi chi. Kenai komye ile kangobendat ak kamuktoindet Enok kimut kwa kipsengwet. Lakini kangobendat ak kamuktoindet Noah kebokokyi emet nekameny inegei komakomi chi.
Nekotok kole bo komonut mising ya kakibendat ak Jehova. Amu kango kakobunji imanda Noah akobendat ak Jehova, kelechi tabanege yoitiet nemi ng'ondet sikobit koik inye nebunjin ibinwek chebwone ako inye nebunjin emet. Kwa melit koboto lagokyik ak osotionyi, ak ityo koik inendet nekanye konam ng'ondet nemakomi chi. So nekotok kole ngotobendat ak Jehova akot kotomo iwe kipsengwet, amu angen ale moche koui mising yo kile chito chakta iwe kipsengwet amu kose kotokotinye boisionik chemi emet, kose kotokotinye tuguk chemi emet. Lakini kaker chito nebo imanda nekobokokyi emet ak borotetab emet. So ya kobendat ak Jehova inyoru borotetab emet, inyoru tuguk chemiachen chekonin Jehova. Ya kobendat ak Jehova kora kesoru kong'ung. Kango kobendat Noah ak Jehova kesor konyi. Amu kamakomwokse keng'em lagokab Noah ak kwa Noah melit inege. Ibwoti komye ile kangomongu Noah ing melit komakotesak lagok alake, kobate biik chekanye kotes iotet nekimite ko werikab Noah chekikakotunis kotom koit maranet nemi emet. So ya kobendat ak Jehova kosoru Jehova kaitang'ung. Ya kobendat ak Jehova koribin Jehova eng kwenetab ibinda neya. Ngisoman engin kurget nebo lo kotou kong'ololi Jehova kotinye ng'wonindo eng muguleldonyi. Amu kamwa komye kole kiakwa barak yoitiet akonam koyait emet eng tengekwokikab biik. Kot koit komwa Jehova kole kimatakomie ayai chito. Lakini ko chito nekibendat ak Jehova ko nekikon kowal muguleldab Jehova. Kiwal kabwatutikab Jehova ak kowal muguleldab Jehova. Abwoti kangomong'u Noah ing melit ak itya kokoito korosek eng kurget nebo sisit nebo taunet, komwa Jehova kole mang'eme ng'ondet kokeny, akot nganda mite tengekto muguleldab chito koboi ming'inotenyi, komang'eme awang'u ng'ondet koikaya. Kotok kole chito nekabendat ak Jehova komuchi kowal kabwatutikab Jehova, imuchi kowal muguleldab Jehova. Kakobendat Noah ak Jehova kot koit kosor biikab konyi, kot koit akot kotiny muguleldab Jehova akokon kayoshoet Jehova neo mising nekimakotinye biik alake. So nomoche acherin inye nemanachi imite kwenetab biik cheuen. Kachamin ole kakisirtain ngisoman kalechin ngisoman eng kurget nebo lo, ikose komye ketoune mut ak iker Jehova kole oo mising tengektoab cheni ng'ony, akole kabwatutik tugul chebo muguleldonyi ko tengekto kityo betut age tugul. Kiibwat Jehova kole kimakotamye koyai chi en ng'ony ak ikas ng'wonindo eng muguleldonyi. Ak imwa Jehova kole abare awang'u biik chekiatou ayai en ng'ony komugul, kong'ete chi ak tiony ak neichutegei akoi tarit age tugul nebo barak, kimakotamye ayai ichek, ako kichamak Noah eng taitab Jehova. Eng kasarta nekakobekechi Jehova kowong biik chekiyai, kowong boisiosiek chekiyai, komwa siret kole kichamak Noah eng taitab Jehova. Asikobit kochamak chichi ne inendet ko kwandanyo kwamu kibendat ak Jehova. Nokosole tajerin inye nemanachi ngab iwe kotibakakte ortinwekab Jehova. Ya kobendat ak Jehova itinye kamuget isoru biik chebo kong'wong. Ya kobendat ak Jehova itinye kamuget iwal kabwatutik chebo Jehova sikobit konamgei ak ortinwek anan sikobit koyai Jehova kit nemokyingei biik chemite eunekyik. Moche kebe taunet kurgenyi ko 17. Kenyoru chito age nekabendat ak Jehova, kokakekas akobo Enok nekibo kipsengwet, kakekas akobo Noah nekikibokokyi ng'ondet kango kobendat ak Jehova. Kurget nebo 17 eng taunet, kitaune koite netai. Ak kingobo Abraham kenyisiek 60, 99 komong'chi Jehova Abraham akolenji, ak kamuktoindet nebo kamuktaet, wendote tainyu ak yeku nekesunotge, ak akonu kayomisenyu konyo kwenunyo inyagane, ak atesin mising kot. Kakong'alal Jehova komwochi chito nebo somok kolechi wendote tainyu. Kotomo konam Abraham banda nekotebi ak Jehova, kotomo konam Abraham oretab Jehova, lakini kokur Jehova akomwochi kolechi wendote tainyu.
wendote ortinwekyuk, wendote atebosyekyuk. Eng yu kenyoru chito nekakikur sikobit kotoi banda. Amu ng'alalun manaji ko kitou banda atkinye ak inyon kimi kwenet ibut. Lakini mi taunet kora nekimuchi ketoi amu Abraham ko kimong'un emet nekikiyote kanamunik, emet nekimite kaimutik chechang, emet nekimite otisyoshek chebo ortinwek chemaiboiboti Jehova. Lakini kokur Jehova akolechi amache iwendote tainyu, amache iwendote eng tainyu yekonekesunotke. Kowendot Abraham eng taitab Jehova kou yengen. Kango kakemwochi kelechi mong'u eng emeng'ung ak iwe emet netun aborun, koyan komong. Kango kakemwochi kelechi konu wering'ung Isaac sikobit koek kakochinet, koyan kokoito. Kango kakelechi yoche ikenishe kotatun isich werinet neng'ung, koyan. Checho ko tuguk chekiyai koyai Abraham sikobit kobor kole bendoti ak Jehova. Ndaki atkinye kingelechi Abraham mong'u eng emeng'ung koesho komong, ko kimataboru kole mi ak Jehova. Ndaki ngelechi Abraham ikoite wering'ung Isaac koesho, ko kimatawendote ortinwekab Jehova. So chito nekakoyan kobendat ak Jehova koyoe kit nemwoe Jehova. Kuyengen akot akinye rani chorweng'ung nechome, chorwet nobendoti tuwai, angomwoun kit iyoni. Noto amune biik alak ko ngap kowirta choronokwak amu kaiyan chorwet akoyoni tuguk chemwoe chorwenyi. So kakemwochi Abraham komie kelechi yeiwendote eng ortinwekyuk akonin kayomisenyu. Ako kingokakowendot kikochi kayomiset, ne noto kayomiset nekakosich komang'une yetindet nekeyote rani ne Kristo Jeiso keswotab Abraham. Kamang'une bororiet neo nemi ng'ondet akoi rani nekim keswotab Abraham. Amu kaiyan kobendat ak Jehova. So namache acherin inye nemanachi kotomo inde kamanut mising ateboshek ak ortinwekab Jehova. Ale itinye nafas neo mising obendat ak Jehova. So kango kakobendat ak Jehova Enoch kimut kwa kipsengwet. Kango kakobendat ak Jehova Noah kikochi ng'ondet konam ng'ondet. Kango kakobendat ak Jehova Abraham kikochi kayomiset. Ak kikochi bororiet nekim nemi akoi betutab rani. Nongen ale ikose takimekitu lagokuk. Takimiti yote nenyone eng kenyisiek chemi tai. Ko ole kimitundoi yoteng'ung ko obendat ak Jehova. Ibwoti ole kakiberurto Isaac, kakiberurto Jacob ak ortinwek 12 chebo bororietab Israel ko kakiberur tugul. Amu kiyan kwandanywa kobendat ak Jehova. Manachine ang'ololi ole kakibunu chechang kache komabendat kwanishekchok eng ortinwekab Jehova. Anan okwek alak itinye bahati ingen ortinwekab Jehova sikindeng'ung akokilegei. Ikilgei konye sikobit ibun ortinwek choto tililen, ortinwek chekororonen. Kikatakomwa atkinye Daudi kole ripto ano chi orenyi, komwa kole kiribe ng'oliotab Jehova. Simasitya itebe kele yawendi eng orani aribegei ne. Iribegei ng'oliotab Jehova, ne noto kong'atin akoborun tuguk chekibune ak tuguk chekiyoe eng betusiek tugul. Chito age nekakinyoru ko kabendat ak Jehova, kenyorchini laitorinik nebo aeng, kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 3. Laitorinik nebo aeng, kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 3, chito nekikure Hezekiah. Ngetoune agenge, laitorinik nebo aeng, kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 1, akesomanata akoi 3. Kimyan Hezekiah eng betusiek choto kot konekit kome. Akinyo ole mi inendet Isaya mautiot weritab Amos. Akolenji inendet kimwa Jehova kouni kole rorchiket biikab kong'ung amu ime mesobe. Kowelel kanyun, kowelel togenyi anyun kokerinat akosa Jehova kole Jehova asoin ale ibwat kole kiatepte eng imanda eng taing'ung ak eng muguleldo nekikesunotke ak ayai nemie eng taing'ung ak irire Hezekiah eng ng'wonindo. Oroni chito nekakong'alal ko kakeipchi logoiwek chemokororonen. Kakomyan kot ko kakecheng chepkerichinik kelen kinya, muni ko laitoriat nekitinye chepkerichinik cheng'omen. Kitinye kora boroindo keib kerichek kong'etege emotinwek cheloen amu kitinye kimnotonoto. Lakini kakoit kasarta nekakiyok kiboityotab Jehova Isaya kelechi mwochi
laitoriat ilechi kakoit mwisho nebo betusiekyik. Komwa kole kiwelel togenyi ak kolechi Jehova, ibwat ole kiatepte eng tainyu, ibwat atebenyu, ibwat bandanyu, ibwat ortinwekyuk. Ni kotok kole konyiti Jehova ole kiketepte eng tainyu, konyiti Jehova ole kikebenditat eng tainyu, konyiti Jehova. Okotok kora kosire Jehova ortinwekab chi, kotok kosire Jehova ole wenditoi chi eng tainyu. Noto amune kako Sekaya kolechi ibwat, kotok kole ibwoti Jehova bonwekyok. Ingen Jehova ole kewendite kenyit nekonye, ingen ole koiwendite kenyisiek 10 chekakobata, ingen ole kiwendite kenyisiek 20 chekakobata, ako ingen komie Jehova ole wenditoi nguni. Kacham kosor ako welel muguleldab Jehova atebet ak banda nekiwendot Sekaya eng taitab Jehova. Kingokakoek laitoriat Sekaya kobut kanamunik chekimi emet. Kingokakoek laitoriat Sekaya konam komut kiboitinikab Jehova kowekchigei kalut. Makele kebendat ak Jehova komi barabarosiek chekisubi amu ngap kole chito ara asubi barabaret ingiro sikobit kebendat ak Jehova. Kele kebendat ak Jehova kemwa kele kebeng sobet koboto Jehova ak keyai tuguk chemoche Jehova. Kotok kole kebendat ak Jehova kosaru Jehova eng betut nebo bichindo, saru Jehova eng betut nebo miondo, saru Jehova eng betut nebo nyalilda. Eng kebendat kora ak Jehova kowale Jehova kalenda nenyi. Kawal kalenda sikomut Enok kotokosobe. Kinyolu kokany Enok agoi betut nebo ng'etiet, lakini amu kaibaibait Jehova koyai kimut inendet. Kawal kora Jehova kabwatutikyik eng betusiekab Noa. Oroni anyun jora kakowal Jehova kalenda nenyi kotesyi chito betusiek amu kabendat ak Jehova. Nikotok kole yoimache kochang'ait betusiekuk eng emet, yoimache sikobit ibelishe eng sobet nebo emoni, obendat ak Jehova ak iyan isub ortinwekyik sikobit report nekisire kila betut. Kamukoroisi ng'alechu sinye. Ng'alechu kakiib ko ng'alek chekaibu mautyo neo eng emetab Israel. Isaya akaib ng'oliot nekakotil Jehova. Kimokot tyemet ni, kimanyiketyeme keker kit nemi muguleldab chichi. Kinyikemwochi komie kelechin kakobek betusiekuk chebo keimande eng emet. Lakini kowelel akotebe Jehova kolechi mami kit nekiyai eng taing'ung, mami ole kiawendite eng taing'ung. Kelen keker kitabusiek komi ketesyi kenyisiek 15 eng sobenyi. Koite nebo 4. Ak yekitom koit Isaya kwenutab nganaset konyo inendet ng'oliotab Jehova kolenji wege kokeny akilenji Sekaya baunetab bikyuk, kamwa Jehova kamuktoindet kwandang'ung Daudi, kamwa Jehova kamuktoindet kwandang'ung Daudi kole kakasaeng'ung kaker bekuk bakong, kero asobin. Itokostoi kotab Jehova eng betutab somok. Akatesyini betusiek kenyisiek 15 akasarun koboto nganasani eng eunekab laitoriatab Asuria. Akaribe nganasani kobane akobo otwogik nenyu Daudi. Akile Isaya oi makatiat nebo logoekab mogonik, koib anyun akonde ole mi nyondo neuondiriet akisob. Bwana asifiwe. Kakonyor kasobet Sekaya amu kibendat ak Jehova. Manachi kokiobarkang miondo kenyisiek chechang ngong'ololi ran. Mongen ne kit netinye Jehova akobo inye, lakini kanyoru ng'oliot neo nekamwa kole yakakibendat ak Jehova kowale Jehova kabwatutikyik akokon kasobet. Meche kebe kitabut nebo Mika kurgenyi kolo aitenyi kosisit sikekas kit nekamwa maotiot Mika akine eng betusiekyik amu tinye ng'alek Mika chekororonen che kitakong'alal subkei ak banda nekibendoti ak Jehova. Eng Mika kurgenyi kolo aitenyi kosisit nekamwa kole inye
chi kakoboru inendet kit nemie ak ne mogenin Jehova bateye imanda ak icham rirenet ak iwendote eng kaminginetab ke koboto kamuktoindet. Moche ketoune koite nebo lo sikobit inyoru ng'olyon nekong'olole. Anyondoi ano taitab Jehova ak ang'uruke eng taitab kamuktoindet netoror. Tos anyo tainyi aibu kokochinoik chekibele koboto moek chemosire kenyit agenge. Tos baibaitu ne Jehova menginchi elibushek anan ainoshek elibushek 10 chebo mwanik? Tos akoite taitanyu kobo bistoinyu, akoite iyotetab bortonyu kobo tengektab sobondanyu? Inye chi kakoborun inendet kit nemie ak nemogenin Jehova kobate yai imanda ak icham rirenet ak iwendote eng kaminginetab ke koboto kamuktoindet. Katebe biik kole kibwonundoi taitab Jehova. Tos kikochini ne Jehova? Amu kateb komie kole anyondoitoi ano taitab Jehova? Tos anyo ang'uruksei? Tos anyo aibu kokochinoik chekibele? Tos anyo akoitoi akot lagokyuk koek korosek? Koleji achicha mocho. Noni ale takinai mising ole kiteptoi yekibwone taitab Jehova. Kenai kele ne kit nemoche Jehova ya kakibwa tainyi. Kamwa kole kebendate kaminginetab ke eng taitab Jehova. Nekotok kole asikobit kibelishe ak kechamak eng taitab Jehova eng kenyishechu. Amu tayari kakechobwech emet nekibendi. Ko kiming'inge eng bonwekyok eng taitab Jehova. Ko yekiyai kounotok eng kaminginetab ke, kimuchi kenyoru kabelishet neo ak kokases Jehova eng somet nekisome. Kacham ng'olyon nekatonon nekamwa kole kayanet nebo iman. Kayanet nebo iman angen ale kimi kenyisiek chebo kayanet. Ko kebendate eng kaminginetab ke eng taitab Jehova ak keyai imanda ak kecham rirenet. Inami inyoru kaberuretab Jehova. Ng'olyot nebo mwisho nekisomani ko nekinyorchini kitabut nebo Malaki. Kurgenyi kwaeng koitenyi kolo ekas kit nekamwa Jehova mwachi boisie Malaki koboisie Malaki. Malaki kurgenyi kwaeng koitenyi kolo. Kimi kutinyi ng'atutietab imanit ama kinyorchi kutinyi kit nemobo iman. Kibendat tuwai eng kalyet ak eng letitindo akowech chechang kometo tengekto. Amu kanyol korib kutitab tisindet naet akocheng biik ng'atutiet eng ng'alekyik. Amu inendet ko chito neiyoktoi Jehova nebo lugoshek. Mwa komie kole kibendoti tuwai eng kalyet ak letitindo ako kiwech chechang kometo ortinwekab yoitiet. Kotok kole ngebendat ak Jehova kiwechi biik chechang kowek eng tengekto. Ya kobendat ak Jehova imuchi iwei biik chechang kobwa oretab Jehova. Noni ale ngot komi kurset neo nemiten kenyishechu ko kurset nebo biik chebendoti ak Jehova sikobit kowech ng'ondet kotokyigei taitab Jehova. Kosob Kristo kenyisiek tutigin eng emoni, lakini kaiwech ibinwek chechang kotokyigei taitab Jehova. Nomoche atebenin inye rani neikoso ak ikere ole tos imuchi iwei biik chemi tengekto kobwa oretab Jehova. Ne ng'olyon nebo kokuni tebotegei kuni. Angot ko rani iwechi biik kobwa oret nebo imanit, omi ak Jehova. Lakini ng'omasta age ngot ko rani ko inye neimuti biik koba tengekto, komomi ak Jehova. Nokose ale takonin kabarunonotok sikobit inai biik chebendoti ak Jehova. Chito newendoti ak Jehova ko neiwechi biik chechang kobwa imanit. Ko chito nemobendoti ak Jehova ko neimuti biik chechang kochut tengekto. Noni ale iboisie ng'olyononi sikobit ibeshe biik chebo imanit eng taitab Jehova ak chemobo imanit. Amu chito nebo imanit eng taitab Jehova ko noton neimutu biik chechang kocheng oretab Jehova.
Nebo imanit komuti biik chechang kotokyigei tengekto. Saenyu ale obendat ak Jehova ing kenyini tugul, obendat ak Jehova ing sobet tugul, ko kakonin komie biik chekibendat ak Jehova ak baratosiekwak. Kibendate no ak Jehova ako kiwo kipsengwet. Kibendano ak Jehova ako kikikochi emet nemakomi chi koik nenyi. Kibendat Abraham ak Jehova ako kikikochi koyomiset netinye akoi rani lagokyik. Kibendate Sekaya ak Jehova ako kikisom inendet ak ketesyi betusiek. Kunakamwa komie kole chito nebendoti ak Jehova kowechi biik chechang kobwa oretab imanit. Eku agenge neiwechi biik kobwa oret nebo imanit sikobit koberurin Jehova. Ongesa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu ng'oliot neo nekaicherenech eng betutab rani. Aibwotwech Jehova baratosiek chemi yakakibendate koboten nekasochi biik chechang Jehova akamwa kongoi ichek chekikobendate ortinwekuk. Sochi kora ichek chekikoba kot ko masta eng ortinwek Jehova akochut ortinwek chemoiboiboiten ale sikobit iweku ichek Jehova nenyo sikobit kotebe oret nebo imanda akowek chechang kobwanchi oret nebo sobondab koikeny. Berure Jehova kiyoiwech nemie eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Nan kemwochin kongoi Jehova amu kang'ololwech en oret neinegen koyob kiboitiondenyin nekimeketestai kikilgei en atkai tugul ak kekas kora kong'ololwech Jehova en tugul ole kimiten. So boroindo nekibendi en nguni keibe ko boroindo nebo sadaka ne atesetai amwaun kongoi amun tesetai itie boisionitet ketie tugul kibagenge ngotestai koberurin Jehova koberur boisionikab eunekuk ak koberur kora akot banwek tugul cheiwendoti iyoe akot mung'arosiek sobit kora imuch itii boisionitet yekitie kibagenge. So yon ketesetai eng kebeberta nebo sadaka kebendi kenyoru tiendo nemwoe kole tuguk chekiriyai ako en iman ko kikoyai tuguk chechang Jehova nenyon nekingen kele kiba orinik akot betutab raini kokonech akot konunotio nebo sobet. Ko yon ketesetai en kebeberta nebo konunoik ketesetai kenyoru tienotet ko amun imi en ole imiten komuch iitiech eng kebeberta nebo konunoik en paybill number nebo kanisa 400-222 ko account ko 562865 paybill number 400-222 account 562865 Baba,
kemochin kongoi Jehova amun boroindo nekakeyot inendet en kebeberta nebo konunoik ngotestai kobirurech ngotestai koityi magutikab mugulelwekyok en atkai tugul. So nen keib boroindo nebo saet kesochin okot boisionik chekiityini en kotugul, kesochin kora akot ketesetai kora boisionik en wikit komugul, mara iwendi olombo mbar, mara iwendi boisiet nekikesirin, kotestai kobirur Jehova boisionikab eunekuk sobit kimuch kora keityi boisiet en atkai tugul. So kibendi kesoe nebo sadaka. Kanamwochi kongoi Jehova kora amu boroindo nekakebunu nebo tiendo, ak ityo kora amwaun kongoi nginye nekaityi boisietab Jehova nekitesetai kora kesoun kele sikobit itonon kobotech, sikobit koberurin Jehova amu tinye Jehova kaberurosiek chechang yakekas ng'oliondenyi ak ityi boisienyi. Ongesaa. Kamuktoindenyo Jehova, kimi taing'ung amwae kongoi ng'oliondeng'ung nekakoityi mugulelwekyok. Kanamwa kongoi ngichek chekakotyi boisieng'ung Jehova sikobit iberur boisiosiekwak, berur Jehova tetutikwak chetinye. Kosochi boisiosiek chebo kenyini Jehova ale boisiet age tugul netou koyoe en kenyini chekikakotoi koyai en kenyisiek alak kokosomchi kaberuret neo nebunu taing'ung Jehova. Ak ityanin kora Baba netoror ale iwendi kora iboroiti kiwatosiekab boisiosiekwak sikobit Jehova komuch koboiboitu biikuk. Amu kemwa Jehova ile omin mbarenik akoam sabibuk akotekse Jehova, imwa kora ile otech korik akomeny. Amoche amwa kongoi eng project age tugul nekokochob chi eng kenyini Jehova ale sikobit yochi nemie, chikokoyokto baronok koba kosom kasit ko sikobit yochi nemie. Kit age tugul nechopchingei chi eng kenyini Jehova kokasom ale iberur eng kainetab Jeiso. Kaberur ichek tugul Jehova chekikoboibochi ng'oliondeng'ung ak ichek kora chetokoboibochin kokasochi Jehova ale siyochi nemie. Kongoi Baba netoror amu kaikasech kokasa kayanin eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Akayon konan kemochin kongoi Jehova amun kang'ololwech en oret nenegen nemoche kemwa kongoi mising amun kaitebi kobotech kong'eten kan kinam tuyetab betutab raini kotar en inguni kokakitwoisit. So nan amakun wikit nemie nebo kaberuretab Jehova nemi chametabgei, nemi kalyet. So kibendi kepchei myendab Kiptaya. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kongoi mising ngoberurok Jehova.